Om Swastiastu. Punapi gatra semeton. Dumogi stata kena turahayung ye. Pecunduk sarang titiang Gusti Ayu Tirta ring vlog melali di Gumi, Bali. Semeton sami pasti sampun uning nganinin indek kewentenan pasar tradisional. Pasar tradisional inggih punika silih tunggil pasar sane kewangun terkadrowenang oleh pemerintah, becek punika pemerintah daerah, pemerintah swasta, badan usaha milik negara, miwah badan usaha milik daerah. Aler wenten kerjasama sareng pihak swasta untuk genah minekadi genah toko, kios, los, miwah tenda sane kadrowenang untuk pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat miwah sane lianan. Taler ring pasar puniki dados kemargiang tawar menawar utawi metawahan semeton. Pasar tradisional puniki pinih membuat pisan ritat kalenin capang perekonomian masyarakat miwah pertumbuhan ekonomi daerah. Puniki mawinan patut wenten pembinaan pengawasan mangde pasar tradisional Presiden Nyaihang kewentenan pasar modern ring Bali. Rahina sane mangkin titiang jagi ngiring semeton sami melancaran ke pasar tradisional sane anyar becek miwah sane pinih ageng ring Bali. Ring di Jemalih yening nenten ring pasar rakyat Gianyar. Taler titiang jagi nguning ngayang semeton sami indik kewentenan pasar Gianyar miwah seluir dagingnya nih. Nah, semeton sane mangkin titiang sampun wenten ring genah parkir pasar rakyat Gianyar. Semeton presiden ngingakin parkir nyane jimbar utawi linggah pisan semeton. Nah, semeton uning kuda naur parkir diki wantasiu kantos kalih tali rupiah. Genah parkire puniki presiden nampung ulung atus 6 likur sepeda motor miwah 100 petang dasa sia unit mobil. Nah diki taler sampun wenten mekudang-kudang motor miwah mobil sane pastike punika druen pengunjung pasar rakyat Gianyar miwah pedagang ring pasare puniki. Pasar rakyat Gianyar puniki sampun kewangun becek pisan semeton oleh pemerintah Kabupaten Gianyar. Jadi asten ring sisi pasare mewah pisan sakewanten ring tengahnya kantun sekadi pasar tradisional. Nah sane mangkin titiang sampun wenten ring lantai 1 pasar rakyat Gianyar. Riki sampun wenten akeh pisan dagang-dagang ikan miwah sayur semeton. Nah semeton saking lantai 1 jagi ke lantai 2 yening semeton merasa kenyal utawi ten kayun ngangge tangga pasare puniki taler medaging eskalator miwah lift. Mungkin titiang sampun wenten ring lantai 2 pasar rakyat Gianyar. Riki wenten dagang-dagang sembako miwah sane lianan. Ini semeton jagi ngerarah kulak-kulakan pemulihan miwah lianan semeton presiden rauh ring lantai 3. Riki wenten pedagang-pedagang sane ngadol hasil bumi semeton. Semeton yening jagi ngerara sarana upekare miwah pengangge semeton rauh ke lantai 4 pasar rakyat Gianyar. Driki sampun akeh pisan wenten dagang-dagang sane ngadol kebayan, gedung, kamar, miwah sane lianan.
Tapi malih ring masan hari raya sekali mangkin semeton patut pisan rauh ke pasar rakyat Gianyar jek pasti happy metu mbasan Riki. Nges meton kadiasa punike iwawu titiang sampun keliling ring pasar rakyat Gianyar puniki. Punapi becik pisantan. Nggih mangda semeton uning taler pemerintah Kabupaten Gianyar sampun nelasang 1,24 miliar anggen nguwangun pasari puniki. Totalnya nih, wenten 11 genah anggen pedagang los, wenten 121 genah anggen pedagang kios miwah, wenten 123 genah anggen pedagang tuku. Sapunika vlog melalui di bumi Bali rahinane mangkin taler iwawu sampun lantarang titiang seluwer daging pasar rakyat Gianyar saking genah parkir kantos ke lantai 4. Ya diastun sampun wenten pahannya nih sakewanten kanton akeh dagang-dagang ring pasar puniki sane kanton mecampu. Mogi perekonomian ring Bali saya nincap, taler titiang lunas majang ring semeton sami, sampunang lali metumasan ring semeton peturu Bali. Taler sampunang lali miar sayang vlog melalui di bumi Bali sanes lanturnya nih. Titiang Gusti Tirtang Lungsur pamit, suksema orang titiang Om Santi 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 Om.